cy'umurigere rw'egetaseni Ndizi TV nabo bwansugo mu bisekera ngwegenda munariko lya uri abere litoero rikima nanene kwabere go kwego kya kubwatia emiroberio yegetaseni kya Ndizi TV ritwara rero nigo ritwo lya Jumapili kitariki emeronke 3 cy'umutinyi komi umwaka no igwekiribu ibere na meronko ebere nebere nekinga kibono abarayi kurwaso mu bwa Kenya kwanza anene bakorawo no murayi wense Dr. William Samuel Ruto amono mokonyo Rigathi Gachagua bagenderete gukwanira emerobirierie barengete gukora imense ya Kenya anene yokoreta amaunchorero na boigo amagendero ritkorya rero nigo abarayi yabo gati abarayi banda bange kurase obo mu bwa Kenya kwanza baba wikirana aso muyiga bwa Masabo imeye county ya Muranga eryo gusangana babwatani korwase ensemeyo kinga kingi omwanchi umurigere bonekero yaragirense mu yabona mugoroba ekero ngo kwarigania eryo nkomanye una nara yaya na kwariganirie asenchira ereyo bwikirana korwase chinsinya chonsi nabogo tonyora ase website yaito wetra www.ndizitv.or.ke ase umutandao Twitter nabogo tweetwetra @ndizitv news nabogo tonyora wetra Ndizi TV News Digital asensemere ya Facebook naboigo YouTube wetra Ndizi TV News eryo togendrego kumanya mange ngo kwari nobe kugosanga na incho ikomo eryo tariane Everline Osero urito kubatira nere kwene kyabuna onse awekera sensemo yimanyerero ntigakorokwa Joshua Auta. Kwariganito chake Amayia senchira yobwikiranu kurwase county ya Kisii awasensemo yabamenyi abobare ange nensemo ya daraja 2 mu cyobosongo litkorya rero baboka nawo icyanera ebinte bibanyora ensemo gusembara bare nepara ebyo bikageire koba ebyo boroye ebinte byo nigo byemoire ase ensemo yepara ebyo byarenke gati yabo ebibande ebirore byekigari nabo igo chipigipigi emeyu emyoro egati yebinde binge nabono nigo bagikire korekyo nakubori abantu kunkama nako muiruka omonene egentege tangani natanga nakonyora no muyo nande noro yombuate ento kende gyakabere wanyorire binde binge sana ebetie no yale eyunde no yale enchore no yale nge ekebandeke omuntu yakoro kunga Dennis yomoke makinda igakurwa nga Kisii Central ebinde byonse bino byarengamo nande bakenyongo no yarengeime twanyorire mbaka amauga no areime kisuburi no kireime kigasi no kireime ebintu mbira ebirore bya kipigipigi kiri reflector cye kipigipigi ebintu byaborogi no bireime kisenta y'abantu amarieta y'abantu kisuwari y'abanyina sigari bamingo abantu bamindana abantu bakabera abanda nande yarobanye na Gusii inane ya berege koranda nigo byarrokanire komente kana ase umuchyokeroka egento abamenyi babeire bakugikerya nanene kuboria serikali ye county ya Kisii koriereria enganeyo nakogayana eryo ebikore bunebyo koera aba egati abali ababeire bakuiberwa nigo batebire buna egekosi ekyo kyabayibi anene nigo geko osenigo gekorawa no mwana bo mugambi w'ekinsemecho gento baganirie egetambukero kyabwango kebe gekuimukirwa Tamarieta Nshadra Kogato ose endikina mumanye kandi una mecha timba yard ose kamwana one biasara to twakana ebyokoni kibao twachiweli twani kibao chi Mombasa ku Nairobi na Keroka ona unfortunately na wayabete bati emberi tukuli ya Jumatano gutko tarehe 19 tukainokemere mubiya cyarenge cinsa isano iberega cyabo tuko ngokira gango tawamanya rabona abantu bakire nyomba gafura akanyora kondaire bagonturwani korende nawe bwadi cyanga cy uniform ya police ya AB ngojikoligereri ngonyoro yo mo na amachiri ko mumanya rende lieta umwana ya muno mu senior chief Kennedy Ndege ngojiko muringa ratingo mwato kyaro baze ngoro barangine biyoge binene miyoro ne bunduki barosti apono geye mete ingo chigotaba range timo mumuro yo bomo chibo ko ngake yo munu ngojiko bori eri akabero chuma babwata bakombeta yeri ko lyo kaboko ko be
kurwa burende nganyora bambuire gendo ngerinda akore baigire saba nyumba babegete chianga makarabe chioka kore ndo bwo mugambia na babegete ground bakikoranga ni kyo mochifu uniform chionzi furu pati embe na banyarete kuhira chibachi kuri kweri busarasi na 3 na siringi 60 chiarenge getanda muturogoro komenta na yinganya bago esimingo na yalengo muremesa bago sabe pin number ya mpesa nkoba chibachi yarenge mpesa imeji yarenge 8,641 wakamanya uchirusi chionzi bakafurisira ni chikaba chionzi ya toto siringi 9,700 kurwabu bakoire simie yo bakobwata bakobogorie chianga bikoroto bagoza begibungo kigari bagana bagwokie gari bakoigora bakorusi masini chuchu chiarengo 3 bagonzi babu amagoko n'amagoro bakogenda kongo manage bose bora amagoro konyakonyaria amagore waye kaboko baba kuna bonzi bire gukikunya kabongo nyora mu muro yibo mugambi ne rosi bire masini chionza de pigipigoro ndego tamayiwe kogenda lakini kurudi Tanganyika ni na fami yetu ni round ya kabere Tanganyika kera fami yetu egari ya tutwe wendi screen ya motu lakini natemete kwirwanirira akanyara kakubibwa na gutamani gari yae na tibachie kumwikera ogo sabakwane noko abaire te machine ntuta dimanga na besa kabaira ni machine chionsi sato para ubenda ko bintu byabo ntutu enderere mirimo buna kawaida bodo gusaba kwane ekorego chia serikali oborederwa nyaka bogo tingu chinse mo chionsi ligere abanyabiasara bonse batwara omurembe n'abananchi bonse kwa chumura onde naende tajinya gwacherera na goikera twanya kwa to gwacherera ruga tirani yane bangwanja bandu bamurete chimashini bamwire ni chimashini agendera ko gasiaye kwa sababu nyomba le afanyikazi na bale more than 10 no bachandike no bale Ensa abanya kuzura sokolire Ensa no barange Ensa bonsipi Umwanchi omurigereri onoroboti omurikeito Mildred Mumanyi abaga gutwariganiria kurwase enseme yeka tutigarte enseme ya keroka nigo omo MCA bwe wodi ya Ichuni Wycliffe Siocha litukoria rero abaga wesokia na kubwatirana n'abamenyi ba keroka eriko Rusia eubye yaberege gwichurana ase omuchyoyo nigo boigo abaga koria eiraje guchekobeka engane yoteneni bosio bwe county assembly ya Kisii eryo kwene kyabuna yabeire kegokwandirwa yare nonde keroka to kwa na bamenyi na bali bakwa busasa town yikwene kunango disibito na kumusuko chabo ngabo abere bwo chanda abantu beza bakiye bitini tarimeke wise kole ngabono bwo chabo le maika yana bwo chabo bwo tarimeke sala kwa sasa na abantu mbara bata bana bibike wase miaka mekabara orora nyore ngao ande abasari babiyapo ko sinona abantu abanyabo asinge njuko chabo iga especially ekere mbure tuyete na no musucho bana bako ko chabo bwo atiri musuki besa abo chabo keroka yodi bwo ikire mara gatatu na retire na rusiye seme ya media ranga na brilliant bone gano bwo gato waso abo supermarket no bwo chabo re maya ga iga enjere ya water supply tuwaroni tege tuwara meeting na abakwa busa ni tuwara meeting ni klando ya keroka kote makuligia a solution ya long term ase kwa ni town yetu ya Koranga nyarego usabi rengi ya Umurai wense Dr. William Samoei Ruto nigagenderete gukwanira amagendero echingencho au ayo anenarengete koreta maunchererio imeyense ya Kenya ukwana ritkoria rero chingakekirana asomusangerekano bwa masabo ase kanisa ya AIPCA Kenol me county ya Murang'a Ruto nigo agania abantu kugendera gusimekemete bunenchereyemo yokorenda amazingira ukwanira igoro muroberio okazi mutani oyorenke inse yoburai bwaye umurayo kane bwense urumwiga Kenyatta Ruto nigate babuna abasaye bonsi bali barikiriye ase umuroberio yo nigo baguchia kwegwe gasi yogosimekemete. Tumesema kama serikali tunataka tuungane na wananchi wote wa Kenya tupande miti bilioni 5 kwa miaka 5 ijayo. Kwa hivyo kila mmoja wetu na county government, national government, all other agencies, the private sector na wafanyabiashara wengine wote sote tutaungana both from the public and the private tuweze kuchangia kupanda miti
ndio mito yetu isikauke na tuanze kupata mvua tena. Mimi nataka niwaulize, zile kazi ambazo tulikuwa tunatafuta kama ile kazi ya kazi mtaani, sasa itakuwa kazi ya mazingira. Wale vijana wote tulikuwa tunaajiri kwa kazi mtaani, sasa tutawaajiri wapande miti. Tuhakikishe ya kwamba tuko na miti ya kutosha. Tumekubaliana ya kwamba CDF tutabadilisha sheria kidogo ndio tuongeze pesa ambayo itatumika kwa CDF, ile ambayo inasaidia na wabunge waweze kupatia vile vikundi ya kina mama, vikundi ya vijana waweze kuzalisha miche ya miti, ndio tuweze kusaidia na kuchangia katika kubadilisha mazingira katika taifa letu la Kenya. Because unless we change our environment, climate change is a reality that we must live with. Chinga kia chobo igo Ruto ni gabaga koinyora chiburaburu chabeta chikoine kiwa ase kanise yo chinga ki chich campaign na kugikirega korekyo asate babna ase serikali yaye tago chiwanchirana amangana buna yogo korekana nigate babna maskani na chikoine kiwa ase chinyomba chogo sasimera na kuboria abarai bage siasa gotiga goswana na nemerubiru ya Nyasaye. Hiyo serikali ilikuwa mimi na Uhuru ndio tulitengeneza, si ndio? Lakini tukapata wafanyikazi wengine wa kiburi na madharau na wajinga, ndio wakakuja wakapiga tear gas kanisa. Unaona ile hasara tumepata. So kwa kanisa poleni sana. Mimi naomba msamaha kwa sababu sisi ndio tulitengeneza hiyo serikali. Lakini wale walifanya hiyo mambo ya aibu, Mungu amewashusha na Mungu amewanyenyekeza na saa hizi wanajuta mahali walipo. Tear gas itatupwa kanisani, haiwezi kufanyika tena. We want to assure the church, we want to assure religious leaders, we want to assure every Kenyan that places of worship are sacred and no government will go and interfere in places of worship. Not my administration. We will make sure that we have respect for places of worship and we have respect for our spiritual leaders. We are going to work together because this is God's nation. Kokwana boigo ase umusangirikano yo nigo mokonyi bomurai wenseri gadigashawa ateba na serikali ya Ruto nigo irenekirenga kyokoreta maunchererio anene gukinia uchumi askeri agania abananchi koba chinga kinyororo elio koreta amaunchererio gashawa boigo niga muganirie oyorenko mwamererio bo Raila Amolo Odinga kwene kiabuna atari goswana na ne serikali yabo. Na munajua ya kwamba yale maneno rais wetu alisema tutatengeneza uchumi. Bei ya kila kitu imeanza kuteremuka, haijaanza kuteremuka. Rais wetu alisema hatutaki tuteremushe siku moja ya kufurahisha watu. Tutafuta suluhisho ya kudumu. Na mambo ni kupeana fertilizer kwa wakulima, alafu bei ya chakula itateremuka. Mtupatie muda tu kidogo, miezi kadhaa, na mbele iko sawa. Pahali tumefika tunaona ya kwamba we made the right decision na tutaendelea mbele. Jana nimeona wale wazee tulishinda. Ati hiyo mzee akisema ati he will not be coerced or intimidated to joining our government. Wewe mzee sikia. We have no business within our government. Hatuna haja na hatugojei wewe. We are not looking for you and we have no time. The last time uliingia serikali ya Uhuru Kenyatta aliharibu wako haribu. Waziri Wiekegancha use treasury Njuguna Ndungu boigo oikiranaso musangirikano yo nigo amwakira Rutombia mono asoko mwari bagari yobokoreri ase oburai bwaye na watayona so kwegena mbachikobwaterana ne serikali ya Ruto iri kubeke meroberi bwenerete yogobokia uchumi yense ya Kenya. I'm very happy that your leadership appreciates what we did at the central bank. Everybody remembers me because I fought through for M-Pesa. It is a platform that has been useful across the country
So I do believe that we are going to come up with innovative measures to revive our economy under the leadership of the President, Dr. William Ruto, and Deputy President, Rigathi Gachagua. I'm sure we are going to succeed with all the team. Omurai we kiama kia Wiper Stephen Kalonzo Musyoka nigo aenekeirie abakenya buna obomo bwa Azimio la Umoja One Kenya muchukurigereria serikali ya Ruto anenase ogochorwa kwaba waziri kwenekia buna nigo umurubiri yokorekanitwe asenchera ebwenerete ningana boigo yabirege kwewo koboko negatia baraya barabwatani ba Azimio la Umoja One Kenya korwase ensemo ya Bukamba yanigo bayakwana asensemo ya Mwingi Central County county ya Kitui Asumuyega bwa Matanga. Azimio tutakuwa na shadow cabinet. Tutakuwa na mawaziri. Tutakuwa na mawaziri wa kuandama hao wengine. This is how we nurture our democracy. We love this nation so much that we have no time to beat about the bush about anything. We call a spade a spade. Tumempea cabinet. Na sisi kama Wakenya sasa tunaangalia tuone bei ikienda chini. Huyu kiongozi wetu Dr. Stephen Kalonzo Musyoka si yeye wa kwenda kujoin President William Ruto. Ni huyo Ruto. Omo Archbishop we Diocese ya Nyeri Anthony Muheria nigaboriria abakenya wesokia na kubakonya bamwabo anene bali bakire no muchando bw'umurakera na boigo enchara wetania kurwase chi county emeronkebere imense ya Kenya korengana na Muheria endagira yobokonyi kurwase serikali yoga te kubaisana abantabo nabona nigaboririo ndebwensi obwatomo yobokonya wesokia na kurwa obokonyi bwa bene. Government sent some help, but that help has not reached. That help has not reached our people. So we are asking, why did it get stuck? We, as the Archdiocese of Nyeri, have already spent about 1.5 million distributing food in Laikipia, in Karimeno, and with our neighbors in Isiolo, some food in Marsabit, and we also hope to help our brothers and sisters in Marara. Dear people of God, dear Kenyans, let us put aside, even if it's just a little bag of maize or flour, and let us collect it in our churches, in our places of worship, and then collect them so that we can send them to our brothers and sisters who are suffering. This is a call, the cry from heaven to help a brother and a sister who may be in the threat of death if we don't act. Dear government officials, you who are charged in making sure that those donations reach the needy people. Omukonyi bw'omugavana Eyemo county ya Machakos Francis Mwankangi nigo akwanere gore abagavana kurwa sensemo ya Bukamba yore county ya Makueni county ya Kitui na boigo county ya Machakos ase abaganiriye kubwatrana ne serikali na utana nigo baganetie amagendero egekogera chinga kya siasa cha erire. Makueni anasema yeye hakuna mtu ambaye ni mwanachama wa Wiper zaidi kushinda yeye. Kuongezea yeye ni naibu mwenyekiti wa chama cha Wiper. Gavana wa Machakos pia amenieleza ya kwamba yeye ni mwanachama wa Wiper na hakuna mtu ambaye ni more Wiper than Machakos County Governor. Ila tunamaanisha saa hii tuko na mkasa umetokea katika taifa letu. Kuna kiangazi, kuna miradi ambayo tunajua serikali kuu inaenda kufanya. Ndio tunasema sisi hatupingi maendeleo yoyote. Tunataka viongozi wetu ikifika ni wakati wa siasa tunafanya siasa. Tunajua tuko na mtoto wetu ambaye tunamshika mkono kwa rais wa 6 katika taifa letu. Lakini kwa sasa tuko na jukumu kama viongozi. Ikiwa ni miradi ya maji, ikiwa ni miradi ya barabara, ikiwa ni miradi mingine ya mahospitali, ikiwa ni miradi ya masomo, sisi tunasema tunafanya kazi kwa sasa.
Gwikiriga bano mancho murigereri ntongo korera Amayia Ensa ya masenjira ere yo gwikira nuko rende nyora chikoraga chinsa 39 Eyemo na enda manke ninchuko yaretera asenjira ere yo gwikira numbia mana sogo chora kubana nchwe komerio bali bonse baba kubwatira na nche kwenekia awikira asenjira ere yo gwikira na barabni gonko bakira ngambia mono nyora nabakwendera gutobwatia sense mere ya YouTube Ndizi TV News digital asensemo ya Facebook nabo igo asumutandao Twitter nabo twitwetera @Ndizi TV News Osero tonyora se website ito wetra www.ndizitv.or.ke erio togendre gusangana ya mankini wakabeire na nche Everline Osero uritoa kubatirana nere kwene kia awikira sensemo ya imanyirio ni gakuro kwa Joshua Auta nabo igo Abigail Nyanchama kurwa sensemo ya transmission. Ndizi TV ubwansu bw'Gusii omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tukwiraniria